postoje 3 uže naučne oblasti. Dakle, predmeti se svrstavaju u ono što zovemo savremeni engleski jezik. Onda je tu engleska i američka književnost, dakle za one koji baš vole da čitaju. Krije se tu niz zanimljivih predmeta i naravno 3. oblast su kulturalne studije, je li tako? Dakle, sve iz anglo svijeta, britanskog, američkog i tako dalje. Kad završite studij koji traje 4 godine, ono što se prije zvalo profesor, taj titula koju steknete, profesor engleskog jezika i književnosti je promijenjena kako je i bolonjski taj proces zaživio u našoj zemlji, pa se onda ta titula sad zove Bachelor of English, Language and Literature. To je skraćenica na BA. Ne znam jeste kad susretali se s tim skraćenicama. Kad završite prvi ciklus studija dobijete titulu BA, kad završite drugi dobijete MA i onda ste PhD kad završite doktorski studij i tako dalje. Studenti engleskog jezika i književnosti već unazad koliko godina, možda i više od 10 godina, a pogotovo prednjače u tome što se zove mobilnost. To je ono što se zvalo i sad ljudi obično zovu exchange programs. Dakle, kad dođete negdje do 2. godine studija, već stičete pravo i mogućnost da se prijavite na zaista veliki broj tih programa koji vas kao studenta mogu odvesti na jedan cijeli semestar u jednu potpuno drugu sredinu, neki drugi univerzitet s kojim univerzitet u Tuzli ima potpisan sporazum i vi, naravno uz programe koji su slični, studijski programe koji su slični našim, imate priliku da provedete cijeli semestar, tamo dobijete stipendiju i potpuno ste zbrinuti. Program koji je trenutno najpopularniji i najaktualniji je Erasmus+. On vrijedi i za studente, ali i za profesore, za nastavnike. Znači, tu imate ono što zovemo incoming and outgoing students and teachers. Dakle, vi se prijavite i ako ste dovoljno uspješni, dovoljno dobri, dobijete stipendiju. Kao što su to trenutno u ovom semestru, nažalost, evo, desilo se to čudo zvano korona, COVID-19 pandemic. Mi trenutno imamo studente u nekoliko europskih zemalja. Mislim da ih mogu čak i nabrojati ovako. U Španjolskoj su 2 naša studenta sa 3. i 4. godine na univerzitetu u Granadi. U Poljskoj na univerzitetu u Wroclawu imamo isto tako 2 studenata, završne godine studija, 4. Pomozite mi. Imamo nekoga i u Valenciji, je li tako? Da, imamo u Valenciji Maju Tešić. Uglavnom, svake godine sa cijelog univerziteta, naravno, bitno je da poznajete jezik između ostalog. Jezična barijera je glavni problem, ali to što je neko otišao studirati provesti cijeli semestar u Španiju, ne znači da nužno studira na španjolskom, nego na engleskom, pošto se dolje mogu birati predmeti koji se izvode na engleskom jeziku i koji kad se vratite ponovno na svoj matični odsjek ovdje u Tuzlu, ako ga upišete, ti vam predmeti budu priznati kao predmeti koji su se slušali ovdje. I to je nešto što već jako jedan duži niz godina ide vrlo uspješno i kažem, prednjače u tome studenti naši, zato što su sjajni, zato što govore engleski jezik.